muna ti amin kablaawan kayo manpay amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gapu ta adda dagiti drama yo nga umay manglinglingay kada kami iti inaldaw-aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg, may sa nagasat nga aldaw kada kayo amin. Ilinged na kumalatan itinagan a Jenny, tubuak ti La Union, ngem na ikamangak iti Nueva Vizcaya. Agpapaayak iti kas maysa a nurse iti maysa nga ospital iti Saudi. Agingga nga adda nangala kanyak kas private nurse. Dito'y kami anagam-amu ka ni Arnel. Isumot ti family doctor dagiti amo mi. Nagsininget kami nga rod ka ni Arnel agingga nga inaramnak ket nagayan ayat kami. Ngem gapo ta maiparit iti Saudi ti relasyon mi nang runa no agsikugak nagan-annad kami. Inuray mi nga rod analpas ti kontrata mi sa kami nagawid ditoy Pilipinas. Ket nagkalaysa kami kani Arnel. Kalpasan ti maysa atawan a panagden nami nagsikugak. Innam a bulan idin ti sikog ko idi nagsublimanan ni Arnel ijay Saudi. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Pasensya ka na bakit? Awanak ti tisibay mo into nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lang ay. Sana pala, tadamot ni mama. Isunti mang kadwagan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapay nga rod ti mabalin ko. Kat panawan nak mata. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken maysa, ore adaywakan ka. Sikalat ti adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Oh, talaga? Promise bakit? Pexman? Pexman, mamatay man. Ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahit ako matikan hayo nga imulam iti panunot mo. Agyaman nak, Arnel. Ay ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan to baliw. Awan to ti agbaliw bakit? Di ka rin ta. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatag. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magtianak ta. Bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan ka bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrabaho iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka bakit? Ngamin, tunggal agawid ak. Sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wena, tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Ito ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Nalawanan. Kaano nga ro ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise! Sika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresahan. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak bakit? Ay, sus. Oh, kat, manoabulan nga iti bakasyon mo lakay. Makabulan lang nga rod. Ay nalakay, saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kiti, tayo manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa a bulan. Dagiti dadtuman tupay dita, kat saan da makabakasyon? Sa bagay man kindi ha. Iso na lang, tano nakabakasyon ha. Kasla nag-date yal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy. Iso akas lang mabibiit. Ngam panagrik nam laang dayta. Wala ron. Iso nga umay ka man, bakit? Taipapas ko ti iliw ko kun ka.
Anya day ta bakit? Masigura. Magpaiso? Wen, jak nagbinulan. Iso anangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak anakarga anak manin. Ay na, nagsayat no kasta bakit? Talaga na parabor ti Diyos kadata. Wen nga rod lakay. Ket day tati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy lahing. Sigawan. Agpatulong ka kada mama mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manen. Wen, awan rumbang apagdanagam lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso akabaulak pa'y nga awiran ni Nathan. Sige, umawag ak tumanan inton rabi. Agsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente ita. Sige lakay, ket agan anad ka ditawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang apagdanagam kanyak. Kabalak ti bagik, bakit? Sige, bye. Arnel lakay. Apay bakit? Disi sa isan titawan ni Nathan. Agkin say matan ni Nicole iti umay apulan. Dadakkelan dagiti anak ta. Adu matan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti daytan. Adda pa yan nagatang tatalon kanyugan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman nga agsubli jay Saudi. Antay ta ka manan bakit? Di mat napagsaritaan tantay ta banag. Arnel, Maudin da ito yung ipapan ko sa Saudi. Promise. Agfurugudak to niti sumaraw na panagbakasyon ko. ay, no namin anumon nga imbaga dayt na. Ang aging gait na, di mo pa'y tinutungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin da ito yung bakit? Promise. Talagang agfurugod ako niti sumaron na panagawit ko. Abag gusto, malpas tumot din ti kontrata kay Saudi. Diyak to nagrinyo. Iti kasta, agdidin na tayo kadagiti uping. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpasaudi ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan may unayan ang makasasarita kadagiti ubing. No tiyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mo't ngaminan ang nagbakbakasyon. Tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na. Saan ngay mawawag Ay sus. Nalabit a sorpresaan na kami mananday niya. Ay tinasayaan. Agpatulong nga kadagiti anak ko. Awagak matanipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa. Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa-birthday party tayo ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita na tiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, day lechon nga in-order ko. Awan pa'y ka ding. Undawi ka nun tiritson manang. Imawag itay. Nalabit nga si Dagan dayjay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho. Mami? Pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. Sige, mami. Manang Jenny, Oh, apay John. sumangpet nga ta ni Manong Arnel. Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na manang. Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kanjak makontak ti number na.
Kas di akanayon ti aramiden na, no paawidan dito Pilipinas. Sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi manang. Naku namon, John. Iso nga amok nga iranana ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutilit sundaytan manang. Nalabit akas na. Sige, ituloy mo latan ti aramidam, ta siya akong ti mapanmang kita. Sige manang. Duamat alugan ti nagsaruno asimangpan. Lukatak ti gate. Lugan mat ti pulis ti simmaruno pay asimangpan. Adda lalaki arimar iti kotse. Nimat manong Arnold. Juan. Kapsat ni Arnel nga addamat laeng ijay Saudi. Umasidagan nito eh. Jenny. Manong Arnold? Siya nga rotipag. Ay na, imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel, kadwam ka di? Juan. Sa dino tayan ti asawak, manong. Kunak tupay kat amang sorpresa maninday dyan. Apay nga adda kadwayo a pulis, kando ang matilugan nyo. Apay, saan kayo kadian nagkalugan kini kabagis mo, manong? Anya ka di maninday to'y apakulo ti asawa. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko materinam. Ha? Apay, manong Arnold? Hanggang ginakati ko. Dengge manasaya ti bagakan ka. Pati kirim ko matipakin na ka ibag. Ikag babahagi ti lidaya marikrik na. Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy manong. Apay! Jenny. Awan mat tinadagdaka mat nangadagayam rekrit na. Pagkurakit talaga ngayong gagara ng ilimat kada tayo di may papanit ti sakit na. Naladawan iti mamuan ng iti doktor. Stage 4 gaya mo ti sakit na blood cancer. Unay matlakit din ti kastoyaga sa ti asawa. Kunak no sorpresaan da kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngam kami matgayam ti masorpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoya na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami pahitan kadagiti anak. Ipag-agkalma ka lang. Pag-aasim. Anya na, Jay. Ay naapok, nitaan nagiring ka. Apa yan? Agan anukan apok. Nitaan! Nitan! Nitan! Nitan anak ko! Diyos ko, tarabayong kumadanak ko. Di mo ko mabaybayan. Pangasim ka di ako. Ispalam ti anak ko. Diyos ko. Gusto ko man ta pa nagsasangit mo manang Jenny. Kita mo, limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Tinasaya at agawit ka pa lang. Siyak pa lang ti mangbantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Iswanas ka nagmabigsa ka. Apay.
Apay kastoy matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang, Natay iti blood cancer ti asawa. Ita, ang ngangabit matibiyag ti anak ko gapo iti leukemia. Kat tinasakit. Andan iti stage 4 ti sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny. Nagsakit dagit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. Huston, Manang. Apay nga isupay tinaadaan iti kasta sakit. Siyagla kuman. Siyagla kuman, Diyos ko. Mami, Ito na na. gusto marigatan ako umangis. Ha? Mabit lang ang tayabak ni Doktor, anak. Saan? Hindi nakpanawag. Please. Sa nagbayag. Nathan, anak. Di ka kumamit ang sawi, di kas na pang-aasim. Di mo ibatbati ni Mami. Well, lumaban ka, anak ko. At dalaan ni Mami dito eh. Mami, Ingat nga to na dagiti mo na. Akas latagaw gawatan na. Nathan. Saan, Arnel? Saan? Pangasim, tadi mo kumamit ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Kaitabtabon lang ti asawa. Gamita, malamlamayan manin ti anak ko. Unay matan di kastoy anak pasama. amo ka na rigat. Masapol maglunan tayo ti amin. Talaga siguro. Naging galangan di tatin ti Diyos. Abiyang Darnel Kanaitan. Tangam apay adagiti pay agamak tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Nalabit nga terason. Doa pa yan ang pasabak amin dagitoy. Talaga iti Diyos. Di ka mawalan ni tinamtama. Amo nga nalapimpintas apiano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Iswaro pag nalang agbalin ka natin. Uwan nga paiso. Sa dino ti ayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ko na. At ay tinatalgad ang kasasaad ni Nicole. Tinasayaan. Iturog mo pa'y tapno makay na naka. Na kami pa'y lang di makampo dito eh.
Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta matan? Kaasi ti Apo, nasayaat kami matlat na. Oh, kunak no nagsubli kan ijay Saudi man. Kinapot no na agpamanila kitan. Inton bigat kami ti flight ko. Di magasak labit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di manong. Wani Pag. Amum, maragsa ka na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganaygay mo. Sana nakas ka dagiti napalpalabas ngal daw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin, asa anak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapon nga agbalinak anatipkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsangam, tinapasamak kadagiti akamak. Ngamnaskan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dagiti kanya. Puno day tayo Pag. Kat mamatya nga napimpintas sa plano na para kan ka, kayan para iti anak mo. Amo ka di na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arod liwayan ti kumararagan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman unay gapu iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangasasikaso kada kami. Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli kan ije Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di bayaw? Di agtanag, takanayunag to ti umawag ka na kayo ka ni Nicole, Ipag. Agyaman bayaw. Agan anat kan to kumaijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos di kanayon amang tarabay kan ka, Manong Arnold. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan, ti biag ni pagayam tayo a Jenny. Iti umuna paset ti surat ni Jenny, intay na amuan ti panagayan ayat da ka ni Arnel ijay Saudi. Ngem gapo taadda dagiti lintag a maiparit iti relasyon sa jay, nagawid da ditoy Pilipinas, ket ditoy da a nagkalaysa. Nagsubli ni Arnel ijay Saudi, ket nabati ditoy Pilipinas ni Jenny. Tinawan ti panagbakasyon ni Arnel, ket naaddaan da iti dua nga anak. Iti 10 atawen a panagtrabaho ni Arnel iti Balasiw taaw, adumet dagiti naipundar da, ket nakabangon da pay iti negosyo nga isu ti pagtataudan ti pagbiaganda. Kanayon a sorpresaan ni Arnel ti pamilyana nang runa no kasjay nga agaw-awid manipod Saudi. Isu nga iti naminsan at di na iaawag, di ammo ni Jenny ket sorpresaan manen daytoy ti asawa na, gapo ta kasangay iti ni Arnel. Ngaman niya na panakakigtot ni Jenny, gapo ta bangkay metten asimmangpet ti asawa na. Naamuan a naaddaan daytoy iti sakit, ngem di na inpakpakaammo iti pamilyana. Kabayatan ti panakalamay ti asawa na ospital met ti inauna nga anak da. Agingga nga insubli matlaang daytoy ti biag na. Iti nalawag asarita, nagsaruno anapukaw, dagiti dua nga ipatpateg na iti biag. Ti bayaw na ani Arnold, tinangan andingay kadakwada nga agina, manipod pan nakapukaw ti asawa na, ken ti inauna nga anak na. Nagsubli ni Arnold iti Saudi tapno agtrabaho. Ngem nagkari daytoy nga uray adda iti adayo, ket saan a mapugsat ti komunikasyon da ken ni Jenny. Hinday nga rudan denggen ti may kadwa apaset ti surat ni Jenny. Makatawen kalpasan ti napasamak iti pamilyana. Oh, hello Manong Arnold. Kumusta ka magditan? Kumusta nga iti trabaho?
medyo nabayag adi ka imawag ha. Makumikom kan sakit di. Huwag nga ro, Jenny. Among matan, kanayon nga doon ti tao dito ospital. Saan kami amaw-awanan iti pasyente? Manong Arnold. Apaya kas lalimitay ka. At nakadima di na ibagang, Jenny. Ha? Ay, ikwa. Awan, Manong. Awan. Mamukon. Pasensya ka, Juan. Sigurado nalagit mo manan ni Arnel. Kapong kadagitin bagang. Sorry, ha? Jaking gagara ti pan nakaipalagip ti kapsat ko. Awan rumba nga ikidawam iti pasensya, Manong. Maipalagip laeng ngamin kanyak tinapalabas. Nang runakat agpada kayo iti pagtrab-trabahuan iti day ti Arnel. Kastoy matlaeng nga oras iti iti kanayon na nga iaawag kada kami. Tantani kaya man ti death anniversary na. Wen Manong, agpalwalo kaming to kas panang lagip kan kwa na iti day tangaal daw. Una, di kagtanag tatumulungan iti magastos. Mangipawitag iti busbusan nyo. Ay na, saanin Manong Arnold? Insaga na akon daytoy, iso nga oray di kan mangtad. Saanin ko nakmat? Igatang muntulatan iti pasalubong mo kada kami inton agawid ka. Ha? Una nga rod. Anya ti kayat mapasalubong. Si kantulatan ti agpili, Manong. Kan may sa, adaman kan awan pasalubong mo. Tinapatag, nasalunat ka nga agawid. Mami, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din ti school service mo, anak. Wen, Mami. Apay, di yun ang ngag. Kat no itay pa'y ngagbusbusi na itiruarti gate. Ay, kasta aya. Ay na, jakmaten na ngag anak ko. Kasarsaritak ngamin iti cellphone ni Uncle mo nga Arnold. No kasta, imawag man na ni Uncle Arnold, Mami. Wen, kaawawag na lang itay. Kaano nga'y kano ti panagawid na? Ah, mabayag pa'y anak ko. Apay ka din. Ibagam ta igatangan nak iti adu apasalubong. Ah, sige. Ibagak to inton umawag manan ni Uncle mo. Ala, ingka nga rudan. Tani, urayan na kan ti service mo, anak ko. Sige, Mami. Bye! O sige anak, agan-anad ka, wan? Hello, ma'am. Da kayo kaditina ni Nicole? Wan, sir. Apay ka di. Umay kayo kumadagos dito ospital. Naawanan ngamin itipot ni Nicole. Iso ngayon taray may adagos dito ospital. Madama na tamtamingin dagiti doktor ti anak yo, ma'am. Anya? May baga oras mo, misis. Siga ka dito, inati pasyente. Wan, Dok. Siyak nga ron. Kumusta ti anak ko? Kadingitag may baga, misis. Agam anda sakit ti anak yo, leukemia. Katatanda ito iti stage 1. Anya? Kat masapol nga agpa-chemotherapy ti anak yo, itatanas sa papay. Diyos ko. Mawatak ti marikrik na yo, misis. Agam nasken nga agbalin kayo, anatikar. Masapol nga si kaswan nyo, dagiti masapol na para iti panagkemo na. Sige, doktor. Pangaasiyo taramidin niyo amin na pamuspusan. Tapno maispal ti anak ko. Mami. Nicole, iha. Amo, Mami. Saan akon amabuteng? Mabutang iti anya, anak ko. Mabuteng agmay-may sa, Mami. Ha? Saan ka mat ngamin nga agmay-may sa anak ko? At dalaang ni mami iti sipay mo. Bala, maturog kanuan. Itikas na pumigsa ka. Mami. Anya day tiyayan ako. At ka di kayat mo akanan. Anya di kayat mo. Ibagam lang ang talain ni mami. Di ka ko magungungat no sumurot akon kadadadi kan manungan. Anya, Nicole, iha, di ka kumamatag sa itikas na. Pangaasim. Amay, kayat mo ka di analiday ni mami. Joke lang, Mami. Nicole, anak ko.
Sige, maturog ako. Makaturturog ako na yan, mami. Di nakpanpanawan, we. Tapno jak sumurot ka dadadi kan mano. Jenny, Manong Arnold, nagawid ka dagos. Gaputay niyawag ni nanang tinapasamak ka ni Nicole. agyamanak manong. Agyamanak iti kanayon akaadam iti sibay ko. Nang ron ano kastoy amalmaldaya. Awanan yaman na. Sakbayan na uyos ti piyag na iti Arnel. Nagkariyakan ko na. Asaan kayo at may bayan? Tungpalag nga rod na itangain kari iti kapsat ko. Manong Arnold, Ala, agawid ka pa ilay palayo. Ika maturog. Iti kasta makainan na ka. Siya kung di makaamo dito saan manong? Dito yakla. Jak mabalin ang panawan ti anak ko. Dito yakla ang sibay na. Diyos ko. Apay ati pamilyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay adagiti pa'y anak ko. Siyakla ko man, Diyos ko. Siyakla ko man. Anya tinagbasulakan ka. Apay nga aramidem ti kastoy kanya. Apay. Inalam lang arodan ti asawa. Agraman ti inaon ang anak mi. Ita, kastoy manen ti mapasama kiti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Gusto ko man. Guston. Maasik ka. Jenny. Apay. Apay. Napudpud no nga sa Diyos. Pagimbagam ti anak ko. Pagimbagam. Pagmilagruam. Agasam ti anak ko. Diyos ko. Jenny, akalma ka lang. Akalma ka. Pangasip. Pwede tanom. Uminom ka pa makatulong dahil magkalma tinagnam. Beijing Dr. Morales to Rome 148. Beijing Dr. Rome Morales number to ti anak ko, Daya. 148. Rome 148. Beijing Anya ti Dr. mapaspasama. Morales. Diyos ko. Ispalam ti anak ko. Di mo ka dibaybayan ti anak ko. Diyos ko. Pangasim. Jenny, pagkalma tinagnam. Amo ka sana baybayan ti Diyos ni Nicole. Diyos ko. Pakawanin nagkadagiti nagkurkurangag. Arami nag-amin na pagayatan. Basta ispalim ti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Agpagpakaasyakan ka, Apo. Jenny. Anya ti... Saan? Nicole, anak ko! Nicole! Saan ang puno na ito Saan? Nicole! Jenny, husto ko man nagsangsangit mo. Maudin nga daw ti panakalamay ni Nicoleta. Awan pa'y pulos turog mo. Atoy, injagan ka iti kanan. Mangan ka kumamad.
Naslod na pamigsam. Anong aldawan na kasta ka? Pangasim ipag. Di mo kumamot baybay ang tibagin. Abangan o niya di mapasamakan ka. Sige lang, Manong. Sana ka mabisi. Hangam, Jenny. Pangasim ta panawan nagpailang dito eh. Kaya't ko nagmay-may sa... Maturog kanuhan. Iti kasta, masapa kang agriing. Itulod na ka ni Mami ija school, anak. Maturogan ni baby Nicole ko. Good night. Jenny. Di ka nataga ni Manong Arnold. Maturog ni Nicole. Amangan numalukag. Di mo pigsaan ti saom. Umay ka. Ijay ta kusina nga sarina. Ala, umay ka. No talaga anaskan amaipan iti rehabilitation center ni Jenny, ay kat isungarot ti aramidan barok. Amo ka di mo baybayan ti anak ko. Ay, numabalin la kuma asya kunti mang lakam iti laklakam na ita. Nakakaasimot ti anak ko. Una na. Di kagdanag. Tasya kunti makamo iti magastos. Ano dagiti gagayem ko sa psychiatrist. Isuda ti mangtamingken ko na. Amok nga gimbag tumatlaang ni Jenny. Juan Barok, amok asan abaybayan ti Diyos ti anak ko. Katagyaman ako naikan ka, Arnold. Joan, ading ko. Ayabamon na ng kantatang tamangan tayon. Nakaluto ako. Ha? Oh, apayakas na unay ti panang mulagat mo kanya. Ay, kuha, awan manang. Mas dao ka siguro, anya. Ha? Di ka agdanag. Naimbaga ko. Manang Jenny? Kasla itaklaang ang mapagsisilpo dagiti pasamak iti biyag ko. Kaslaak na riing iti kinapudno. Ngawan gaya man ti asawak. Kandag iti tuwang anak ko. Manang. Nagrikat. Ngamnas ka ng aklunak ti amin. Aklunak ti nagbalin agasat ko. Uray awanan dagiti agamak. Rumbang nalaang nga ituloy ko dagbyag. Amok kan mamatiak. Nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para kanya. Correct, manang. Kan siyempre, adda kami amang ipatpatagken ka. Wan ading ko. Katagyaman gaputa saan kayo anauma ng tartarabay kanya. Aging ga iti panagimbag ko. Naimbag nga orasyon, Ana. Kasdamat kan ka, Arnold Barok. Anyang kita awit mo. Groceries. Grocery ko na. Uwan. Para anyang ita. Apay, nalipatan nyo ka din. Ngay tangal daw, tipan na kaipas ngayon. Ha? Nasdawak nga ron, tanasapa nga umawawag ni Jenny. Kuna nasunduag ka no, tamapan kami agpalengke ka nag-grocery. Ngam kinunak nga oras siya kon. Agluto tayo kano, kas pang celebrar tayo iti kasa ngayon, Hana. Oo, ada ka ba't gaya man, Arnold? Anyang iti kukuin nyo di tayong tiritaw. Umunag kayon, Uwan nga rod.
Ninanang tumot ngamin, tadi nakpaster kan. Mala, sumragkan baro. Agyamanak iti amin a sakripisyo kan tulong nga impay mo, Arnold. Saan lang ang apara kanya? Nudikat iti si bubukal a pamilya. Anday ta kamanan. Awan anya man ako nakmet. Kan may isa pakaragsakak ti tumulong. Among mat no kasano ti panagayat ko kan kasan kadi. Arnold, Saan tamat siguro apakabasulan ti panaginnayan ta. Amo ka maawatan na tatikabsat ko. Kan may isa, tao talang mata makarit na iti ayat. No kayat mo agad agkalay satan. Iti kasta agbalin aligal ti panagdennata. Juan Arnold. Kadyak to pulos mao mga agyaman kan ka. Manipod ita, iyawat kon ti amin kan ka. Sikan ti agtagi ko iti puso. Kat namnamaam apagserbian ka. Aging gatong palbiak ko. Ay ayatan ka unay, Arnold. Agyamanak, Jenny. Ikarik nga ipatag ka iti nalablabas pa'y. Ngem panang ipatag ko iti baging. Ay ayatan ka mat unay-unay. Umuna ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak an ayat nga dumdumngeg. Nakapagsuratak takayat kumet apaidrama toy padas ko ajak to pulos malipatan. Saan nga expressive dagiti dadakkel mi. Isu nga uray dudwa kami nga agkabsat kasla nagrigat mi nga ipakita wenno iparik na ti panangipateg iti tunggal maysa. Ti ammok idi kat okay laeng ti kasjay. Naladawan ti amin idi naamiris ko nga nabaybay akgayamen ti inak. Nga rumbang nalaeng kuma ang nagbalinak a managayat nga anak. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man ti pakabuklan na. Dayan, nalpas mo ka di amin ang dagiti papeles nga ipaparamit ko kan ka. Ay, un sir. Na-explain ko matan ni Sheila no niya dagiti rumbang nga aramidan na kadagiti reports kabayatan tikawan ko dito'y opisina. Sino na makayat mo ti agbakasyon iti sa magmamano a bulan? Tapno ad-addan to pa iti kinaprodaktibo mi ti trabaho. Sabay ko mata-enjoy ang ti bakasyon mo, ha? Un sir. Kat agyaman ak unay iti pamalubos yo. May isa ka kadagiti importante nga officer ti kumpanya, dayan. Iso adyak kayat, ama burnout ka. Kahit kung agtalinat, kahit iti ito yung kumpanya, itilas o ti 10 atawan, wano 20 atawan. Agyaman ako na iti panagtalagyo kanyak, sir. Okay, no problem. You can go. Call me anytime if you need my help, okay? Okay, sir. Thank you so much. Super duper excited ako, honey. Iti last 25 years sa puro trabaho. Itala nga makalak iti bakasyon ko. Ay, nagmayat man ti kastoy. Awan kamkamaten nga oras. Naragsakag para kan ka, honey. Mapantag bakasyon ni Jay Coron, Palawan. Wow! Kalpasan na, mapantay Jay Cebu. Kat no, ikanda tanton ti discount ti friend ko. Pasyaran tanto matan ti Cebu Island. Ay na, excited ka talagan, Kenneth. First out long vacation ko naman. Uwan nga ron, oras siya kat excited ako na. Ni mat manang ti umawawag. Mabit lang, ha? Hello, manang Raquel? Nakaawag ka, mat? Apay ka di. Ni manang mat? Ash, anyamat tan. Pasensya kan ading ko. Jak mat ammo nga itagayam ti schedule ti operation ko. Ay, ni manang mat? Anyamat tan. Jak mat ingagara adadaulan ti bakasyon yo. Ish, sana bale. No makarecover ak adagos, alag matlaeng ni nanang. Anyamat tan. Kano kan to pa nga recover? Kat ovary di katandakan ka. Makonfine ka pa iti mano a Domingo. O,
kasano ti recovery period mo ngay. Iti ababasa rita, iti lasut ti 2 a bulan a panagbakasyon ko. Agbantayak lang kaninanang. Pasensya ka na talaga ading ko. Jakmat mabalin nga ibati iti sabali ni nanang. Amumat abakatan. Agsalugan ti pigsana. Manang Raquel ngamin. Anyamat. Pasensya ka na talaga, Dayan. Nanang, di matimbaga kada kayo asan kayon nga aglaba. Bay anyo dagiti mo ring dita, tamapan kuntoy pa laundry. Jakmat kaya takit kita ang dagiti nakatambak alalaba, anak ko. Saan kay unay nga agbambanog ngamin? Saan kayon nga ubing? Inton kwan, adumanan ti marikrik na yo na sakit. Nasaysayatan ti agan anad, nanang. Di na ka di pa kadanagan, Dayan. Kabailak pa'y mat. Dagulit kayo mat, nanang. Dayan, anak. No imbaga ka di yun aramidan, saan yun nga aramidan? Adda kayo dito'y balay. Isungat ti kayat kung ngarod ti masurot. Pampanunutek lang mati ka sa sadyo kat. Dudwa tayo lang dito'y balay. Kasanon no, da mapasamak kada kayo. Pasensya kan, anak. Sana bale, saanin na maulit. Agmano ak, nana. Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay, sika ka di ti boyfriend ti anak ko. Uwan, nana. Kumusta kayon? Nasayat mat, Barok. Still kicking. Umunag ka, Barok. Yaman ak, nana. Agtugaw ka, Barok. Ay, mabitlaan. Iyalaan ka iti inom mama juice. Sana, nana. Sukunok lang ni Dayan. Rumor kami lang adagos. Ay, saan, Barok? Urayam labiitan, mabitlaan daytoy. Sige, nana. Nakasingsing pati na ni Dayan. Oy, ada ka magaya man, Kenneth. Uwan, nani. Kumusta kayon kaninanang mo dito? Mayroon ka matlaang ka din, ngagkadwa kayo iti may sa balay, iti inam? Ay na, hindi na kong damagan, Kenneth. High school ak pailaan, nang rugi akon nga agabang iti boarding house. Kaputa adayo ti pagadalan iti balay mi. Iso hajak na iruam ngagkadwa kami. Mayroon kang tumutlaang. Numabalin lang kumaguyodan ti altaw. Mabayag pa ya makarecover ni Manang Raquel. Dayan, nasingpot ni Nana Miranda. Kan panunutom bakitan. Rumbang lang nga ipaayam mat iti panawon mo. Bayat ti kadana iti puder mo. Nanang! Ada kagaya man. Umay ka tagid dantan amangan. Apag gusto ti isasangpet mo, anak. Nakaluto akon. Sumango kan iti lamisaan taggao akon. Ay, gusto di ko na ni Kenneth. Bagatan ni nanang. Sana nakas iti anapigsapay. Nangisit dagiti buok na. Saan pa'y matakuratrat dagiti kudil na. Awan sa rukod nga igam na. Kan, saan nga kubo na magna. Ay, anya ka diti nararamid ko. Nagbalinak abisi kadagiti napalpalabas atawan. Ado di nagbalin apaka kumikumak. Iso tsako na pupuotan ti panaglabas ti panawan. Ininutan ti panagbakat ni nanang. Agsalugan ti pigsana. Dayan! Nanang? Umaikan ko na, tamagantan. Mabisina kon. Ay, uwan nanang. Umaya kon. Nagbanglo nakaring kayo gaya man nanang. Nasapa ka nagluto. Ola, agtugaw kayo tamangan tayon. First time amaramanak tilutom, anak. Nalaingak nagluto, nanang. Amangan no, sanyo nga amo. Ay, amok Asino pa'y ngay, ti umalaam no saan asyak. Nalaingak matlang ngagluto. Da kayo nga minti kanayon
nga agluto para kanyak. Iso nga ita, siyak mat ate agluto para kada kayo. Anya nga iti linutom. Sinigang nga pasayan, nanang. Oh, wow! Ramanan nyo, nanang. Naimas da ita. Kasla naimas nga agpaiso ti linutom, Oh, ayamom na pailaan kat naimasan. Ado ka di, tinakan na pasayan. Naibas na ti may sa malukong, Dok. Kapkapin di pasyente. Ha? Ay, siyak ka di, Dok? Saan? Siya. Ang damay ka din na tumatao dito. Siyempre, sika. Iya, tasikakat nga rin ti kasarsarita. Anak ti pasyente, Dok. Anak na ka ti pasyente, hanggang di mo amo nga at allergy na iti pasayan. Sorry, Dok. Tinam ti pagkidaw iti sorry, sana siya. Imbaglangan, tanay tarayo adagos dito ospital. Tano saan, mga ano niya tinapasama kan ko na. Ala, umunag ka na iti ward ngayon tinam. Ingkag sorry kan ko na. Nasayatan ti kasasad na. Isungay ton maminsan. Anadamon, dagitit ited mo amakan itinam. Saan mo mat kaing gagaratikas niya na pasamak ni nanang? Saan mat talaga manang? Sinungay mat yakin kayat nga agpiligro ti biyag ni nanang. Ay na, ni nanang mat gamin. Kinan na pailang tinlutom kat amo na lang arudan nga allergy na ti pasayan. Nalabit di na kayat mabainan ka. Iso nga, di mon pabasulan ti bagim ading ko. Sana balit na sayat mat ti kasasad na. Manang. Sa dino ti ayan ko iti naundaya panawan. Ne, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maawatan? Apay nga iti panagriknak. Tsak am mo ni nanang. Apay asana ka nadagkat kan ko na. Apay ajak napupuutan ti panaglabas ti aldaw. Inot ti panagkapsot ni nanang. Dayan. Anak. Anya ti klasik nga anak. Sana ka nagbalin saya at itiin at di magkalak at ibagiklaan ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama ka sarili. Ala, husto na ading ko. Di mo ipagatikas na. Kan maysa, saan pa'y matanala daw ti amin? Mabalin ka pa'y abumawi ka ni nanang. Adu pa'y ti panawan, dayan ading ko. Ay na, nagmayat mo't dito yan, dayan anak. Presko ti angin. Ang mga nudiyo pa'y amo nga, adon ti kastoy pagpasyaran dito'y ayan tayo. Into no may alawas, agpasyar tayo ijayan da Kenneth. Oh, talaga anak? Wan, kunak lang arudan. Okay, akmat dito yan, anak. Uray agbati agtulatan ijay balay. Sana mabalin nanang. Sulitan tayo ti aldaw, kabayatan ti vacation leave ko. Ay kat, no iso ti kayat mo, di iso ti masurot, madam. Umay ka nanang, agpa-picture ta. Kalpasan na, intan tumatan mangan. Honey, agimpagi kanton madamdamawan. Ha? Inton bigatan ti panagbiyahe tayo nga agpa Ilocos. Intayo agpasyar. Managsakan ako na, honey. Ngamin makita, ken mariknak nga gin-enjoy kay ti panagbanding nyo kanina na Miranda. Amom, ado pa'y ti planok apapanan kan aramidan. Kat syempre, da kayo kanina nang ti kaduak. Aguray ka. Nakalukat ti Mindor. Nanang! Nanang! Ha? Dayan! Awan puot ni nanang nga
Consuelo! Nanang! Nanang! Manang, apay nga itapay. Apay nga itapay nga inala ti Diyos ni Nanang. Agrugrugiyak pay lang nga bumawikan ko, ana. Tapno masulnitak dagiti nagkurangag. Kurang pa'y tinaytad ko apanawan ken ko, ana. Apay nga itapay, anatay. Awanan maaramidan tayo, ading ko. Dimtangan ti oras na. Pagkawanendak, Nanang. Pagkawanendak. Gaputa sa anak anagbalin anasayat nga anak kada kayo. Ama, Dayan, saan ka ngagsaw iti kasta? Manang, jak man lang na ibagakan ko na nga ipatpatag ko unay. Ipatpatag ko unay ni Nanang. Patyak nga muna da itadayan. Para ka ni Nanang, may saka nga nasaya at nga anak. Shampoo. This is shampoo. This is shampoo. This is shampoo. This is shampoo. I use shampoo poo to wash my hair. This is shampoo. I use shampoo poo to wash my hair. This is a wooden hanger. 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 This is a bed sheet. I spread the bed sheet on the mattress. This is a bed sheet. I spread the bed sheet on the mattress. These are warm winter gloves. These are warm winter gloves. This is a nightstand. I keep a nightstand right next to my bed. This is a nightstand. I keep a nightstand right next to my bed. These are pajamas. These are pajamas. These are pajamas. These are pajamas. This is a colander. I use a colander to drain water from my pasta. This is a colander. I use a colander to drain water from my pasta. I use a calculator to solve math problems. I use a calculator to solve math problems. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. This is an alarm clock. 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 This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a stapler.
is a stapler. This is a lamp. I use a lamp to read at night. This is a lamp. I use a lamp to read at night. This is a lamp. This is a lamp. This is a lamp. This is a lamp. This is tape. I use tape to seal boxes. This is tape. I use tape to seal boxes. This is a battery. This is a battery. This is a battery. This is a battery. These are pliers. I use pliers to bend wire. These are pliers. I use pliers to bend wire. Don't worry, even on the cloudiest days, the sun will shine through. Don't worry, even on the cloudiest days, the sun will shine through. This is a tape measure. I use it to check length. This is a tape measure. I use it to check length. I use a watering can to water the plants. I use a watering can to water the plants. I use a watering can to water the plants. I use a watering can to water the plants. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. This is a teddy bear. It is very soft and cuddly. This is a teddy bear. It is very soft and cuddly. I use a vacuum cleaner. Ba, 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 ba. I use a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner. Ba, 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 ba. I use a vacuum cleaner. This is a shovel. I use a shovel to dig in the dirt. This is a shovel. I use a shovel to dig in the dirt. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a hammer. I use a hammer to drive nails into wood. This is a hammer. I use a hammer to drive nails into wood. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a bandage. This is a bandage. This is a bandage. This is a bandage. This is a nightstand. I put my lamp and book on the nightstand. This is a nightstand. I put my lamp and book on the nightstand. I was a magnifying glass to see small things. I was a magnifying glass to see small things. This is a roll of toilet paper.
This is a roll of toilet paper. This is a roll of toilet paper. This is a roll of toilet paper. I use a watering can to water plants. I use a watering can to water plants. This is a kite. I fly a kite high in the sky when it is windy. This is a kite. I fly a kite high in the sky when it is windy. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to carry dirt. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to carry dirt. This is a laundry basket. 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 I use a calculator for math. 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 I use an oven to bake cookies. I use an oven to bake cookies. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is a hat. This is a hat. This is a hat. This is a hat. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a mop. I use a mop to clean up spills. This is a mop. I use a mop to clean up spills. This is a suitcase. I pack my clothes in a suitcase for trips. This is a suitcase. I pack my clothes in a suitcase for trips. This is a shovel. I use a shovel to dig dirt. This is a shovel. I use a shovel to dig dirt. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. This is a keyboard. I use a keyboard to type. This is a keyboard. I use a keyboard to type. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. This is a trash bag. I use a trash bag to hold waste. This is a trash bag. I use a trash bag to hold waste. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. I use tape to stick things together. I use tape to stick things together.
This is a tie. A tie is worn around the neck with a shirt. This is a tie. A tie is worn around the neck with a shirt. This is my passport. This is my passport. This is my passport. This is my passport. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is a wok. I use a wok to stir fry food. This is a wok. I use a wok to stir fry food. I use a magnifying glass to see small things. I use a magnifying glass to see small things. I use rubber gloves to clean. 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 Sometimes the quietest moments hold the most magic, don't they? Sometimes the quietest moments hold the most magic, don't they? This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a bowl. I eat rice from a bowl. This is a bowl. I eat rice from a bowl. This is a blender. Fluent. I use a blender to make smoothies. This is a blender. Fluent. I use a blender to make smoothies. This is an oven. I bake cookies in an oven. This is an oven. I bake cookies in an oven. This is a tray. I use a tray to carry many drinks at the same time. This is a tray. I use a tray to carry many drinks at the same time. I use a rolling pin for dough. I use a rolling pin for dough. This is a tablecloth. It covers the table. This is a tablecloth. It covers the table. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a bowl. I eat rice from a bowl. This is a blender. Fluent. I use a blender to make smoothies. This is an oven. I bake cookies in an oven. This is a tray. I use a tray to carry many drinks at the same time. I use a rolling pin for dough.
This is a tablecloth. It covers the table. This is shampoo. This is shampoo. This is shampoo. I use shampoo poo to wash my hair. This is a wooden hanger. This is a wooden hanger. This is a bed sheet. I spread the bed sheet on the mattress. These are warm winter gloves. This is a nightstand. I keep a nightstand right next to my bed. These are pajamas. These are pajamas. This is a colander. I use a colander to drain water from my pasta. I use a calculator to solve math problems. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. This is an alarm clock. This is an alarm clock. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a stapler. This is a lamp. I use a lamp to read at night. This is a lamp. This is a lamp. This is tape. I use tape to seal boxes. This is a battery. This is a battery. These are pliers. I use pliers to bend wire. Don't worry, even on the cloudiest days, the sun will shine through. This is a tape measure. I use it to check length. I use a watering can to water the plants. I use a watering can to water the plants. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. This is a teddy bear. It is very soft and cuddly. I use a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner. This is a shovel. I use a shovel to dig in the dirt. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a hammer. I use a hammer to drive nails into wood. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a bandage. This is a bandage. This is a nightstand. I put my lamp and book on the nightstand. I was a magnifying glass to see small things. This is a roll of toilet paper. This is a roll of toilet paper. I use a watering can to water plants. This is a kite. I fly a kite high in the sky when it is windy. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to carry dirt. This is a laundry basket. This is a laundry basket. I use a calculator for math.
I use a calculator for math. I use an oven to bake cookies. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is a hat. This is a hat. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a mop. I use a mop to clean up spills. This is a suitcase. I pack my clothes in a suitcase for trips. This is a shovel. I use a shovel to dig dirt. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. This is a keyboard. I use a keyboard to type. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. This is a trash bag. I use a trash bag to hold waste. These are pajamas. I wear